aya ni amafaranga angahe? Ni amafaranga angahe? Reka ze nkwereke. Checkinga hano kugira ngo muyarebe. Miliyoni zingahe? Uyu ni uwa mbere. Tukaza kuri uyu wa kabiri, ariwe Jimmy Muyumbu. Uyu niwe munyarwanda dufitemo. Ngiyi ndashaka mwitegereze murebe, musharing live. Aya ngaya mwitegereze murebe. Urabona? Did you check? Noneho amafaranga uwe bivugwa ko yaba yaraspendinze ngaya miliyoni 40 na zine, miliyoni 40 na zine z'amadolari ni 920, ubwo ni miliyoni 45. Tugende gatoya, hakaza uyu miliyari 1 na miliyoni 200. Munyumve neza cyane. Ubundi bagakomeza inkuru. Impamvu itumye bereka ibi ngibi ni iyi kuri ntuza kuri TikTok ngira ngo muri kubireba. Impamvu itumye bereka ibi ngibi ni iyi, give me a second. Impamvu itumye bereka ibi ngibi ni iyi. Impamvu itumye bereka ibi, muri biriya bintu baze kubereka, muri bariya bantu baze kubereka, igihe bagiye bateruramo umuntu umwe ariwe Jimmy Muyumbu, umunyarwanda, baragenda bariwe bateruramo muri bari abantu mberetse, abariwe baza, abariwe bashingiraho inkuru, abariwe bakoraho inkuru yonyine, abariwe bakoraho inkuru wenyine. Dore so ni ukuvuga ngo muri iyi nkuru yose mvuye kubereka hano, murayibona, muri iyi nkuru yose mberetse ya 1.2 billion, muri 1.2 billion, ubwo ni miliyari 1,200 na miliyoni 200 z'amadolari, baragenda baterura. Murebe, nuza kwitegereza mu bantu bari amafaranga, umuntu wakoresha amafaranga menshi dufite uyu nguyu wa mbere. Ndashaka kubereka, tugende gakeya. Uyu nguyu ari he give me a second. Dufatire nko kuri uyu nguyu Keminia, uyu nguyu urabona ko ni miliyoni 918, miliyoni 918. Uyu nguyu ni miliyoni 10. Okay? Jimmy ni miliyoni 45 hano. Guess what? Uyu nguyu ni miliyoni 10. Uyu nguyu ni miliyari 1 na miliyoni 200, uyu nguyu yose. So tugende gatoya rero. Ahangaha tukavayo, igihe murebe aba bantu bose mberetse, yaba ura wa miliyoni 900, yaba wa miliyoni igihe ibyo byose bagiye muri aba bantu bose babivanyemo, baragenda baterura inkuru imwe ya Jimmy, abariwe bashingiraho iyi nkuru. Dore title y'igihe: igisasu cya Sober Living cyaturitse, Jimmy Muyumbu akurikiranweho na Amerika uburiganya bwa miliyari 53 z'amanyarwanda. Jimmy, umunyarwanda w'imyaka 38, utuye muri muri leta zunze ubumwe, muri leta ya Arizona, muri leta zunze ubumwe za Amerika, yashinzwe mu majwi n'ubutabera bwa Amerika muri dosiye ikomeye y'uburiganya mu buvuzi, aho akurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'amafaranga arenga miliyoni 44,900 z'amadolari. Tugende gatoya rero. Let's go here. Tugende gatoya kuri iki kintu. Icyo ntazi kubabwira ni iki: ntabwo iyi nkuru ishingiye nubwo iyi nkuru bayikoze, sinzi impamvu bafashe ifoto y'uyu mushaje, ko ni uburenganzira bwabo.
urumva kugira ngo batwike buri gihe batwika no kurusha Godfather ubundi gihe gikoresha inkuru ariko kazi niyo umuntu wanditse iyi nkuru kandi niyo umuntu wanditse iyi nkuru ntabwo biza kuntungura nire munyamakuru wanditse iyi nkuru aha dore ahantu habera agatsibo gatsindwa iyo banditse inkuru zirimo amanyanga nk'iyi ngiyi inkuru zidafututse inkuru zirimo iharabika inkuru zirimo isebanya bayitirira igihe ntabwo bajya bashyiraho umunyamakuru wayanditse. This is so fucking nonsense. Igihe nituza gusubira ku nkuru urebe igihe ikintu njya nabo icyo murebe gatoya mureke mbereke ibi ngibi which is not okay reka tugende gato reka turebe urugero urabona ahangaha inkuru yanditswe na Nsengiyumva Emmy aha ni ku gihe tugende gatoya murebe inkuru izi nkuru zisanzwe z'imyidagaduro dore nyiri kuyandika yanditswe na Nsengiyumva Emmy Kinege tugende gatoya tujye kuri iyi ngiyi Robert inkuru yanditswe na Nsengiyumva Emmy ugende gatoya ni mu gihe uri kurebe tuzano kwa kuri uyu ni ukuvuga ngo aba bantu iyo akoze inkuru barayikora ariko nyagupfa agahita bagahita bayitirira igihe dore nta title y'umuntu wayanditse iriho iyo banditse ibintu bidafututse bakandika ibintu amakuru akocamye amakuru arimo baraza umunyamakuru akagira isoni zo kuyiyitirira inkuru ngo yanditswe igihe kirandika cyangwa mushyiraho itatu y'umunyamakuru wanditse iyo nkuru mutubwire umunyamakuru akoze iyi nkuru. So the thing is icyo nshatse kuvuga ahangaha ni iki iyi dosiye yo muri Sober Living ni dosiye tumarangize igihe kirekire ku bantu babizi ejo twiriwe tubisikanishamo abantu bakurikira amakuru ya hafi na hafi to people who knows ibintu bya Sober Living banabikurikiye murabizi ko kuva ejo abantu murangana binyuzemo ejo nabize nyano ibi ni ibintu tuzi kuva ku munota wa mbere ariko dosiye amakuru avuga ko muri ntuza muri Arizona babanje gusuzugura kano kazi basuzugura bino bintu abazungu barigatabanga kubikora bisangamo biri gukorwamo n'abantu bafite abana birabura abantu b'abayimigra muri abayimigra basanze bari gukora bino bintu bakora izi za Sober Living gufata abarwayi bakabitaho bro umuzungu yaje kwikanga ibi bintu birimo amafaranga nandi y'ubusa ibingibi yabi bya Sober Living yabi ibingibi by'amaklinike nkangaba y'aba Coach Gaere byaje kwisangamwo n'abantu babirabura ariko ndashaka muvite ikintu ntabwo ibingibi ari ibintu bikorwa na n'importe qui ntabwo ari ibintu bikorwa n'umuntu uri aho ngaho wese wasamye oya bisaba kugira ngo ubu ufite IQ ubu ufite ubwenge muri ibi bintu aba batipe baragiye bakoreramo ikintu bita igikoroto bakoreramo amafaranga menshi ateye ubwoba bakoreramo amafaranga nafashe umwanya wo gukurikirana ndavuga nti aba bantu bakora bate of course urumva nk'abantu tugaruke nko kuri clinique kuri clinique ya nuza ya Jimmy reka wenda bare tugarukaho gato nubwo tuzakoroka no kuza abandi Jimmy ni umuntu wafashe clinique ayigira profession turi kumwe iyi Motherland reka zembereke izina ryayo mujye kuri website murebe ni clinique yakoraga mu buryo buri professional mu buryo mudashobora kumva ariyo mpamvu kuva izi kese zatangira zose abantu bose babigizemo manyanga barafashwe barafungwa abandi ibintu nani amafaranga barayafatira Jimmy yaragikora yakomeje gukora impamvu yakomeje gukora ni iyihe nta gitotsi uyu musore yari afite nta ibintu byose byari clear no mujene uri smart ku buryo kugeza no kudeklara cyangwa kubilinga kwa kundi urumva barakora bagakora igihe cyo kubilinga government kugira ngo baha amafaranga barabilinga ariko Jimmy we ahantu yabereye umuhanga
akaba n'umunyabwenge. Ntabwo we yigeze abiringa nka Jimmy. Yashatse company iri professional, yashatse company yindi niyo yamubi akayishyura ikabiringa muri guverinoma amafaranga. Ntabwo Jimmy yigeze abiringa nka Jimmy government kugira ngo imuhe amafaranga yo muri clinique ze. We yahayarinze company kuko yari afite abanyamategeko n'abaloya. This guy is a genius bro. Uyu mutipe afite ubwenge ntarabona handi. Uyu mujene n'umuhanga aragenda ashaka company ibiringa bills ze. Urimo kumva government amafaranga mu buryo bunyuze mu mucyo, amafaranga akava muri bills ze, muri yo company ajya kuri kuki muri clinique za Jimmy. Jimmy muri Arizona mu myaka 7 yakoze bino bintu. Niwe muntu utaragize umurwayi waguye muri clinique ze. Abantu muri Arizona muze kwandika. Mukanda nzugi kakanda amabere ya nyoko. Umva kumbwira rero wakigoryiwe. Wewe Arman, ntabwo iwanjye niba ari ikintu batajya bakora ikosa ni ukwandika message z'ubugoryi nk'izo. Stupid. Moderators broke that motherfucker. Broke those motherfucker. Aba bantu mujye mubaboroka neza cyane mwihuse. I have no time for those motherfuckers. So, muri sober living, Jimmy niwe muntu wenyine. Iyi ni ntuzandi bizogora ko ni mugoroba. Ni kese bizogora ko ni mugoroba. Niwe muntu wenyine utarigeze niri na rimwe ugira umurwayi we ugwa muri zi clinic. Jimmy ibi bintu abikoze biri professional. Abikora mu buryo bufite umucyo. Ariyo mpamvu nza kubwira n'igihe. Nza kubwira igihe cyakoze iyi nkuru kuko iyi nkuru mwayikoranye ubuji, mwayikoze yego nibyo mwayitere ndavuga mwakoze copy paste. Nubwo mwafashe umunyarwanda first of all iyi title yo kuvuga ngo Jimmy arakurikiranwaho uburiganya. Go change this. Mugere mu changing ntabwo Jimmy akurikira, nta buriganya Jimmy yigeze akora ku bantu bakoze. Jimmy uyu ni umuntu wafashe aka kazi abishyira ku rundi rwego, afata umuntu wese ukomoka muri East Africa amutunga inkoni, aravuga ati nimuze dukore. Uyu mujene yikoreye abantu abakura mu bice byose bya Amerika no kugeza kuba bari muri Canada, bose arabaza aravuga ati nimuze mukora amaboko mu mufuka mukore, muze mukore. Aterura ba Debera, aterura ba Medi, aterura abantu bose, aterura buri gihumeka cyose gishobora gukora amaboko mu mufuka. Bagitoko bava mu Bwongereza baraza Jimmy aravuga nimuze dukore. Abana bakorera ifaranga burira imodoka bataha Nyarugenge. Bombo crack. So no kuvuga ngo niba ari abantu babaye urugero rwiza rwo kujya muri diaspora bagakura amaboko mu mufuka bakareka kubwanuka nkuko twirwa tubwanuka hano, cyangwa abandi bajya mu bantu babaye urugero rwiza, nguyu mu gukora igiceri, mu gukorera amafaranga kandi akabikora mu buryo buri professional. Nimuza kureba iyi clinique y'uyu musore yari igikora aha ngaha, muze kwitegereza iyi clinique ngiyi. Iyi niyo clinique ya Jimmy, niyo clinique Jimmy afite muri Arizona. Mugende mwitegereze iyi clinique, nta muntu n'umwe wigeze uyigwamo. So kugaruka rero inkuru igafata iyi nkuru ikayishingiraho, navuga igihe kubera iki mutafashe umwanya ngo mugende mushake amafoto nkuko mwashatse ifoto ya Jimmy. Kubera iki mutashatse amafoto y'aba bantu bose? Niyo mwashaka kuduhereza, mwaduha igihe cyatanze inkuru igice, ariko gitanga inkuru igice kiyikora ku munyarwanda gusa, ariko nabo bayikora igice. Mutayifite amakuru mwagiye muterura iyi nkuru mwavanye kuri website kuko twayifashe tuyishyira ko ntabwo ntekereza ko igihe bafite ubushobozi bwo kujya gushaka inkuru nk'iyi ngiyi batayivanye nko ku bantu nka Godfather cyangwa n'abandi. Ntabwo mufite abanyamakuru bashobora gukora inkuru nk'iyi ngiyi. Ibyo ngibyo tubiziranyeho. Ntabwo mufite ubwo bushobozi bwo gushaka inkuru nk'iyi ngiyi. So nimuza kwitegereza igihe bagiye bakora copy paste y'iyi nkuru. Iyi nkuru muri kuyibona bagiye bakora copy paste y'iyi nkuru, ariko ikintu kibabaje cyane ambabaje muri byo, barangije gukora iyi nkuru. Urukumva ikintu cyababaje muri iyi nkuru,
igihe nukugenda bagafata nabibasobanurira babwiye ngo ngiye uyu munsi ndabereka fact kuko ntabwo ngiye ntabwo muri buze kutanga guhereza abanyarwanda inkuru y'igice kuko mushinga simbizi papa si yanyu nuza kwitegereza hano mwitegereza nabwiye ko ndibahereze fact umuntu wa mbere reba hano uyu nguyu nababwiye ngo murebe hano uyu nguyu muri kwitegereza kampindure telefone mutambike telefone zanyu mwamubonye ni ukuvuga ngo uyu amafaranga niwe muntu navuga niwe wanyuruje menshi se check right here check aya ngaya nangahe mwebwe muri ahangaha miliyoni 918 z'amadolari miliyoni 918 Jimmy we akurikiranwe cyangwa arakekwaho miliyoni 45 zonyine ubwo ni miliyoni 44 zonyine hanyuma tukaza kukasa mutwe noneho uyu nguyu ni 1 miliyari imwe na miliyoni 200 ngibi so kagaruka nkabaza ngo abanebwe mwa igihe ko ari abanebwe ko kimuri abanebwe turi kumwe ko muri abanebwe mwashingiye kukimufata Jimmy uyu nguyu wenyine akaba ariwe mukoraho inkuru mukavuga ko akariwe mugira umutwe w'inkuru dufite umuntu wa miliyoni 900 dufite umuntu wa miliyari na miliyoni 200 mwagiye gufata uyu nguyu wa miliyoni kubereka uko ari umunyarwanda mureke gutanga inkuru igice mugene inkuru muyitange nk'ukwiri turagaruka rero kuri iyi nkuru neza cyane these people aba bajene especially Jimmy of course turamutangaho urugero kuko ntekereza ko ari we muri mu banyafrika bakoraga sober living wagerageje kwe guhumura abantu amaso no gukorera amafaranga araterura abantu arabazana umujene arabazana aravuga ati nimuze dukore ibi bintu rero ibi bintu kubona abantu bagenda ntibabe ibihone bakagenda bakajya gukorera amafaranga bagakorera amafaranga cyane muri Amerika bakayakora mu buryo bunyuze mu buryo buhwitse ibi bintu ntabwo hari abantu bitashimishije yaba bamwe muri abo bazungu ntibyabashimishije ariko ndaza kubasubiza inyuma mbibutse ko niba mubyibuka ibi bintu muribuka ibigarasha byibasira Jimmy murabyibuka bakandika inzandiko bakagenda bakibasira uyu musore bitambika imikorere abantu baramaze kugera hariya bagakorera amafaranga bangana gute so ibi bintu birimo umutego birimo akagambane ariko niba ari abantu bakoze mu buryo bunyuhwitse bunyuzwe bumeri mu mucyo bumeze neza this gentleman is number 1 muragenda mu byitegereze ariyo mpamvu ibintu bya sober living kuva byatangira Jimmy nta hantu na hamwe klinike yakomeze gukora wenda bakorwa investigation abandi barafungirwa murabyibuka nko mu myaka 2 ishize murabyibugiye twabivugaga ibintu bya sober living kuri Twitter barafunga birarangira Jimmy asigara Jimmy ari degembya akajya mu Rwanda akajya muri Amerika abandi bahise babafata barabafunga Jimmy nta hantu yigeze afungwa cause he was clean ibintu yakoraga byo byose wazi 100% n'umutipe bro ntabwo ubundi niba ari umuntu wagiye i Burayi agakora niba ari umuntu wagiye muri Amerika agakora niba ari umuntu kugeza aya masaha wigobotoye ubuhunzi akerekana ko kuba umuntu ko kuba kwisanga uri impunzi ibyo ngibyo bitakwambura ubuhanga n'ubwenge ufite this number 1 umujene aragenda ngiye ku makuru mfite erekana y'amafaranga ni make nizi miliyoni banditse bari kumushinja ngo zanyuze mu buriganya uyu ni umusore wagiye akora amafaranga n'amafaranga ashingiye kukimuterura Jimmy wa miliyoni 40 akaba ari we mugira headline kandi turi kureba hari abantu hano bafite miliyoni 900 na miliyoni 600 mwarangiza mugafata ime second ngibi hano mwababonye ngaba abantu 5 urukumva ngaba abantu 5 murabibona muri abantu 5 hanyuma igihe bakagenda bagafatamo uyu nguyu wenyine muyumbu akaba batangira gukora inkuru ntabwo ari byo igihe mugende mukore mureke kuba banebwe
bwo gucukumbura inkuru. Igihe mugomba kureka kuba banebwe mukajya mutegura inkuru, mukayitegura neza nk'uko bikwiye. Tugerane muri iki kintu, inkuru mukayitegura neza nk'uko iri. Ariko ku rundi ruhande birazwi neza ko iyo ushaka birazwi ko iyo ushaka kuri wakoze iyi nkuru mu bugoryi n'ubucukumuzi n'ubunebwe bwinshi cyane. Wakoze inkuru mu bunebwe bwinshi. Ntabwo inkuru ishingiye kuri Jimmy. Turasaba igihe bagende bakore inkuru irambuye kuri ibintu, bareke kuza kuduhereza inkuru ya gake. Turi kumwe? So icyo nshatse kuvuga ni iki? Ahangaha kuri iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu buryo burambuye, basobanurire uburyo aba basore cyangwa aba banyafurika, urukumva, aba banyafurika bisanze ikibuga kibacuramiyeho, kuko muri Amerika ntabwo wakorera amafaranga atari muri control y'aba bazungu. Especially uri umunyafurika ugakora amafaranga menshi, ukarenga control n'amafaranga bifuje ko mukorera. Ahangaha barakubaninga mu buryo bwose bushoboka. Ugomba kuba under control. Urinde w'umunyafurika uje nk'umu immigrant ugakorera miliyari y'amadolari. Ntabwo umuzungu ibyo bintu yabikwemerera. Aha niho havuye ikibazo. Rero imva n'imvano yo kugira ngo abantu bisange bari gusukwaho ibi bikesi kandi batigeze bakora, turaza kuyigarukaho nimugoroba. Ariko kuri aya masaha ndashaka kubwira igihe ngo mwakoze ibidakwiye. Mugende inkuru, banyarwanda muranga abantu munkurikiye, murebe inkuru igihe cyakoze. Bagiye mu nkuru, igihe cyagiye kibahereza inkuru itariyo, kibahereza igice cy'inkuru, kuko inkuru ya nyayo ngiye hano irimo abantu 5, 1, 2, 3, 4. Aba bantu bari hano muze kwitegereza. Aba bantu 4 urukumva bagiye bateruramo umuntu umwe. Nuza kwitegereza muri uyu muntu umwe bafashe, niwe muntu wa kabiri mu mafaranga kurikiranwa, niwe muntu ufite amafaranga make. Abandi ngira ngo murareba. Turaza kuri uyu nguyu arakurikiranwa $918. Jimmy arakurikiranwaho $44,000. Sandra arakurikiranwaho $10,000. Uyu nguyu wa Kasamutwe yabirinze miliyari $200,000. Ariko bikavugwa ko ahangaha this guy yespeke agomba kwishyura miliyoni zingahe? $600 na. Tugaruke gatoya rero. Icyo nashatse kuvuga, igihe mugende mudukorere inkuru y'aba bantu 4, the following individual charges in District of Arizona, mugende mudukorere iyi nkuru. Ntimukaze kuri manganya abantu muhereze inkuru ngo mwandike inkuru z'ubugoryi. Mugende mudukorere inkuru y'aba bantu, muduhereze full story. Urimo kumva? Ngiyi mugende mudukorere full story y'iyi nkuru. Mureke kuza gufata umuntu umwe ngo munakoreshe, ariko muri nibitangaza. Urimo kumva? Muri nibitangaza. Ntabwo mushobora kunsobanurira mwese muremwe abantu umwe. Umuntu baragenda bakaduhereza inkuru, ariko se igihe kambabazi. Igihe mutekereza ko ubu ngubu isi abasomyi ari abantu bagenda bakajya kureba ku gihe bikarangira. Ariko wasanga abantu ku gihe hari abantu basoma igihe bagatwara ibyo ngibyo mu mutwe, ariko ntabwo ariko bimeze. Igihe turabamenyesha kugira ngo mbere dusome ku gihe, twebwe source y'inkuru twari tuyifite ziba zihari. Mureke kuza kuri manganya abantu. Iyi nkuru mwanditse banyarwandakazi, murebe hano. Ni ukuvuga ngo 1 2 3 4. Kubera iki gihe cyagiye gukora inkuru kigasimbuka uyu wa mbere wa $918 bakafata Jimmy, uyu nguyu wa $10,000 bakamureka, uyu wa $1,200,000 bakamwihorera. $614 nizo zivuga ko zagiye mu buryo butari bwo zarigishijwe. Ngizi kubera iki uyu nguyu aba bantu 4 igihe mwari mugambiriye iki gufata izina rya Jimmy akaba ari ryo mushyira imbere, kandi mukamuza mukoresha title y'ubugoryi muvuga ko akurikiranweho uburiganya. Stop the nonsense. Ntabwo ngiye byo kwihanganira. First of all, mugende mukore icyegeranyo kuri Jimmy. Urimo kumva?
mugende mukore icyegeranyo kuri Jimmy. Nimumara gukora icyegeranyo kuri Jimmy mumanze murebe ibi ni ibintu twakurikiye